Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo memanen buah plum bolo. Iki wis mulai do mateng bolo. Narandang cipoyo selak kedisian. Bajing apa codot bolo. Oh ini bolo akeh bolo. Nek ono kaya ngisot akeh tak ono bolo. Mburi ono tak panen ae bolo. Iki bolo, iki bensik bolo. Kira matang bensik. Nek gak matang gak enak bolo. Yo matang bener bolo. Bolo kudik matang bolo. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, matang bolo. Bener bolo. Kok siji iki barang cukup isan bolo. Yo bener bolo. Oh. Tak disian bajing apa lu seberapa bolo stok bolo. Aduh. Angel bolo. Tak buat yang bolo. Bensik bolo mantap. Lengah. Bensik bolo. Kudik yo bensik. Ora matang. Sik, oleh sing belah kono bro. Oh ya kiu. Sekali ya. Akil bro, mantap bro. Sebentar tutupane bro ya. Londo aman. Tapi ya bajing tetep iso bro. Bajing ladep untune bro ki yo bro. Oh bro, itu matang bro. Oh bro, mantap bro. Kita cukup sik bro. Sing ki bro tak cukup. Iki gede. Tapi orang matang bro. Cek ngene celok bro. Mantap bro, bensik bro. Bensik mana. Kini ono neh bro. Oh bro. Iso panen bro, iso panen. Anteng mau. Bismillah. Anteng bro. Pangan opo bro wong ini. Aduh, nyamuk ya ki bro. Oh. Semute ya wah ki semut gatal bro. Iki tak sadane sik bro. Adane kono sik bro. Wah ki wae bro. Oh, wah kayak ini rembel ini bro. Mantap. Rembel yang rembel. Kali akeh bro. Mantap bro, mantap. Kali bro. Kita bedani ini sik bro. Bapak. Boleh nih bro. Nyamuk yang bro. Amin aku wedi. Wih, kena bro. Alhamdulillah. Jeblok bro. Ku wedi sak mo bro. Ku tem bro. Mantap. Oh, ku wedi sak mene bro. Mantap bro. Ku wedi sak mene jempol bro. Oh bro, ku wedi. Tapi bro. Ku wedi bro. Dis ku wedi deh bro lak ketek bro. 50 ku wedi. Mantap bro. Mantap bro. Ya bro, sampai di sini dulu ya bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.